na tiana kwa dhani kana ndatika mutho ni tukwatia nyathini wa ukava wa muthia wa kilungu kicha amuka na ni unenania wa imwe kwa imwe vala twitha twikomana na atongo ivathukanganya kuma vaile mbetane itu ya ukamba na umuthi twina mutongo munyuve kuma va kauntini ya Masako no mumanyaniwe unienda akutabia masitwa make we mwene nikenda ndigesa opetia isietwa yemwe na indi nyene tawera stars kithu kwanzo mo tuvike na kunena ni kwisela ile itatu kenda yemwe tano namba utumani mukuvi vatende vi ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongo TV na twi live ndeni wa Facebook Mutongo TV na YouTube Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official esu ni YouTube yitu na twi live wa na umundi ni ukuliti ati we musesia itina wa kunyuva atongo imaku matuko kenda mwi wa nana ni cha ukwenda mathini kikisio ni chaku atongo ni kuma MCA moyumbe senator women rep na governor muno asu ni momethia vaya mashinani kana vaya ground mena ku muno MCA na moyumbe matinda na siana ku na governor waku no wakanda bya iwenda athini kichao modoka vinda kama na kuna kampeni mana thana mawatho maingi mawatho sunu malilikene kana uyoka ulwe kwa uko ndabye wenda mutongo yolona unanyuvie avikie na kuthinikia chao kana ni fa ukwenda avikie na kulunganesa kavinda kala yuwe kalile kivila nondo nitunatangasiwe alama na asindie onde ateo kitwiruro noko matanambo kwata moyumbe mwe una usakwani ni wa kwambililia matuko miongo ile na kenda kwa utwende na kunena yu kenda bisethia ni wanda vya kiu twende na kusonga imwe kwa imwe nende my brother karibu sana ndeni wa studio asante Rastas na ende ya muthia waiva uyete kivila na yu kwendane kwanga ini wasi wakethia onake kwati congratulations thank you karibu sana yes mwanani wako yu ndeni wa kamera eno kede museisia mudelikanye masietwa aende ni kenda twambi kwa masito ni tawa Douglas mama wa MUSYOKA MCA musakwe kuma kisio cha MASII VYULYA ward mbe ni ambao samanya one tuongea ndo MASII mobea we mwanya mono nondu wakona na ilete out of competitors ma kwatena yando 18 amona na ilete maana ngakula mbingi pyo na mambetegelia ni mathoko miaka 5 yokete kumangilile amengwele na ile makangilile na miongwele ya Mwanza na asante muno ando yes. Kwa MASII na ndi mwana 14 na kweli ni wokwetha na list ndaza kithemba kiu veo vina kweza kupenya na ve mundu naambia kana kwiti kivela cha MCA nita kwevina muno mbe wa kwiti kivela cha unyumbe kivela cha MCA ni loko ni loko na yudo zoe kombea ona kwiti kivela cha governor iwe kwela isi county ni ma that kwiti kivela cha MCA nondo wakwetha andalo mapoya kivela metha makwese mukutho nengia no nimeze kwaku mondozu mwa mano wethia onabekia kama kosa kidogo ekathiukie kisio ni chonde ka samba na kila kingi wethia andu meendela mutinda na siemwe ndatika sio ndhe wethia mwekalani amo ku ni kwete kivela kwa bina mono ndo na mwetha andu ingi mukutho aya nienda yu twambie vano ivinda una sia kivela no nginya wesethia maundu no na thie ende maundu maingi no twise mawya ma MCA metha mawya atatu that is ikulia kwa ni yu muvango waku yu kana na elona siange kana na nyuvange ka yu nunjivwe muvango waku kwa andu MASII VYULYA mbene asiaka na nena mawatho alaina yathie kwa andu MASII VYULYA ward na otondo mwethuke cia na musia cia wese mawya ma MCA na atatu we ambe ni legislation kusobia mea wa mbunge we agele ni representation ni bane thandi represent interest cia andu makwa MASII VYULYA ward na we agaratu ni oversight kwa oversight executive ya governor wina na kuthokomi wa executive ndo mekuthokoma na yu wiola mwinge byo na bala we wa MCA we that we made no representation representation not ata no we amoka mba itumya ndumo asia kana sia koza ndongo inyusa mundu kwa unye ne nyubetwa mundu ninye ndongo wa ndo MASII VYULYA ward pega na kawaye kame wa mbelo ya hospitali mheshimiwa wa Lomana ndo kana we akashughulikiwa pege sio geta na stima uzune wa MCA nengeti nyongo ma represent kwa national kwa county government na national bado pega na kako school fees ni mheshimiwa wa Lomana patosu na ondo na weta ndite kivela na wengu weto no mondo nyando MASII mona ngi responsibility ya kumuthukoma na ndibikia kumuthukoma nendo mo represent fully pure
yana kwa yana withi one ndu miaka 5 ndiyo thelo nimwe kwa kweli mwe na mundu imbungeni okay ni waweta representation yo itha ye no muno na ni waelesia kana kiuno no toetie tuke ba kwa imeo thini wa mbunge ya county ya Masago na ila muvanie kwa bithwa o mituki itina wa magavana mavikena kwa yakithito chawe ya muthenyani wa oni ni kwa tini mukwa mwa bithwa nenyu na mwenyu ba speaker no athi mbungeni bwe ba mbungeni no nginya wese thini wa mbunge kwi andu kwi ma MCA na ma MP vona mundu ucio na datu mwa mbunge ba muso wa wayete mbunge Douglas Musyoka mwema enda kwikithia ene na kamba mama sako na ukamba guonthe na ene muno mama MASII VYULYA nita mipango iba ya kimio uvangite kutwava ya mbungeni ya kutethia ene makesio na masako yonthe kwa jumla pe metana tale lanza ubetinya tamuno ela na isie ngobikia kwamba bitugite nali kambungene kindu chambe nina yenge wa yasia imaitu andu alaku ningwanda county government ya Masaku the first role model county mundu wonde na miaka miongo muonza kwambata at least for a start eki wonde no elambe yasia andu aku ilambe yasia se na iziteka ibata county government with at least a star supplement kila national government yeka mutala wa kele lino gieteke teka Masaku ya tasisia including on a governor wa binya lati ushare nake na tethe kana bado andu ala aged miaka miongo thantatu na kwambata andu azimetha na health challenges bingi muno na mathina maingi lati face ate kwa yake sione ni kwewai mwaitu wakwa no kuiwa nai hospitali no meiwe ne mbelo neti waitie mundu itu cyo andu azimetha miaka ende na kusonga no wewe thienda bungu deteriorated ya muno and as me that me prone to so many diseases kwa hiyo ndio vitu githe mundu alatala wakana kila mundu wonde na miaka miongo thantatu na kwambata na wende na ukwati wote then wa households nitama ibe akadi ya NHIF ona nega masabu zuenge na governor there in every ward not always and between mana 5 and ngiliomwe tika ibe ya NHIF with at least it safeguard no tite there si ando ya na itula simoto uko na kila muthenya nisi abikia kuoleka siae nitwoje mundu itu tenda mbele hospital tenda tweke isiwe siaoleka mutala tololonge wa katatu utabire mutala wa katatu maundu ma wit county ya Masaku ni kwithira mathina muno na enendi na kunu wonete enendi ni methito maiteta ona hospitali mpaka hospitali wa ta level 5 wisaithia kwinda wa na nginya gloves wisaithia enendi matetete muno ta wi mweshimiwa na kutuika ndi wa ba Masaku ndi we mbunge ni account ya Masaku kiutonya kusukumia atoke saithia witi wa Masaku ni wavikiana kwa ila neza nondo nitwese witi involved kila ndo no wabia rastas ni kana zo wito ndawo ikosakana abekata mwako agreement adwala mubela serikali zetekelete usupply ya county government na hospitali ni wa KEMSA na kila neze na kila ngwezo thuthie governor kwa tali kape psini yo na kuita mbandika na moja mukataba na ndo ma KEMSA kana hospitali maitu wonde maeloko sa basic ndawila basics sia kunanga wandu maitu mawa singa no gloves uno na mundu mwa ndatetheka wewe kambotho wasiendu kabisa gilita 2 plus uti ukatekala tuwate kuoli executive yitu eleta ngwe ne governor wabina maimeka lendo na andu ma KEMSA na teyandika na mutala tala nondu national government yoga ya thana ya zene kanenga county ya Masaku billion 10 this financial year definitely at the end of the day base is yoka wanasema mauka sioka over 80% na getha tiko sanda wanondu wa makuwe na andu ma KEMSA na tika ya mama in time kana tika ya maiki ya mutala tala musio wantu kama iba tio tukuye tika kuoli executive yitu ethie kalenda na andu ma KEMSA make agreement idita kwa tambele situ tikamweba Masaku for example ugereke budget ya Machakos county tumeanda wasia almost rasio million maana 1 billion per year kenda mwende mwebe 1 billion idite mwe serikali ka kila sia release the first quarter tikamweba ta million maana ile ya 50 so ga release second quarter tikamweba another 250 million then with it na arrangement nzio nigenda hospitali maitu maikaya sako kosa ndawa tena na experience thuku muno last time ya governor mutwanondu nono ni ambakando ona hospitali mundu athugethea no ndio ge wathuka uendawa nake mundu uzu umire ku ye kombe mundu uzu umire ndithi na rigidorify wa level 5 na valorify to mundu uzu na ndena ile na single income ilikuwa kuiwa kathawendawa na ndio wakathawendawa na ndio na mundu ndo na ku support no chumi ni wothukite aya tulike mutatala waku akeli uloweta mutala tololonge ne naguo ni wa andu maitu ma biashara
ila nini ningwa datebe tugethembo tala theni wa county ito ya Masako mbunge ito ya county with at least yetambe yako mambia maito na ndo moika affordable loans kana grants mambe ya biashara ndogo level ya unemployment then wa county ito they over 60%. Ona ena ndiye disha na imwana sia MASII sia boda ndina na sasa ambia imagine mheshimiwa ma graduate na ne graduate nyeba yondo neka ate okamota kai na ndiye nozo one tho wakwa tamuko na mukobo and byangili 15 bakwa TVS Masako noza kala kamota na ne bas lingi manana per day na igenda nondo ne na family ne na mahitaji nta mundu bandu baninge kale ido mana noza kibikibye ne thia kana mbia kutwa ida at least kila mundu na I mean kwebya ka mota ikandile mana ile ni kandile mana tatu ne make the ends meet at the end of the day nondo wako sekani usua mawea tethi ona ta azete kwandikithia mwana theni wa county government ito teina capacity ona wage bill ya Masako county mundu ni overwhelming nondo they need million mana than to plus every month sia kueva thoko mime sana so tugire ka set aside or budget on ya million mana 5 million that is on average ya million itatoka na 5 pa tugire ma million ite 10 per ward that is around 400 million na dia zembesa ino sa we na ward 40 then award na for ward 40 kila ward ya like around 10 million sia kwa upgrade kwa biashara sia imwana na maito alama ya misini with at least it upgrade wa maisha mandu aso na ita makononje kitama so njombe na igeno doable kuwezi ni mibango ela wange ezo mibango la bange the nambo ine betukithia tuzo bya maito tukwa tuzo bya moika witu tela upcoming generation tema ndembe ya sia kwambia biashara chakele tema si maito ala ko tema andikithia woiti tema bya card ya NHIF na jakaratu na mwandu azu akwazu age tumara toma ko thukuma main active in life tema mande lembe ya siasa ile mbeta ni wakamba kiwu nikindu kiweta wa muno etwise kiwu kila involved kinu cha county government muno ondo ma kiwu na tawe MCA no nginya okesa ithia tiwe wako kwikia kiwu indi kwesela we no kukwatikane kiwu kuma vala kwe county government muvango wa kwesa ithia ne wa kusisia andu mama si vyule kiwu kana MASII vyule kwethe na waki unoze no wethe kutethe na waki unondo ande no wa regime ile ebetie kana ila yokitwa thela yule kufika muthia muthenyani wa une nondo governor mweu ethwa ayekithito muthenyani wa une mheshimiwa wa Vinya na mheshimiwa Francis Mwangangi Mose lelo tongwe kuma kwa mheshimiwa Mutwe na mheshimiwa Maliti no wethe kwethe na waki wika na twinene akindu kitevo kila mwana siasa wanda kumela na si wenda campaign okamba ayange wala agenda yake with a number 1 na nigari what reliable source of water nye baby na serve yeta director wa Mwala Water and Sanitation Company ila ngua Tanathi Water Services Board na binda chairman wa kwamba ya kana kiucho ndege wa mukaute ni west na ti reliable kiucho wa mukaute ni asiata kiucho ndo na cha bohol kicha unejo ndani ni reliable nondo anatoka teza dobo inote zambinge governor mutwa wate wethia wethiwa azizende no list yake wethia kwa na izi dobo zaidi ya mana thanthatu lakini no mondo ne sia na functional ne sia na reliable ano mande no wate kegu nina aza dobo ine ndoku lakini ita ile muno ku concentrate na ile ita sub service water sub service water ne maanisha chao kubinge ile sita wako yes mondo mabino binge ya woya kilanga de joka cha kumuleti wethia ku teno muthi ku tathima ngome kiwe kana bubunde kiwe ka umaba kikwatitwa ikithanga thige kito na nditungia mheshimiwa witweta wakawaya mubea mwana muno no rede dotete ya kithanga thipio no mundo kwa gisio cha Mwala mbozi ile cie muthanga cia meye bau indi je kiwe ndolo bai mundo gibucia na tena mitala tala so bitu tuzo bitu githu moyumbe neti need na itu tugete supplement kithanga thine chuchu tizo beziando maito ngome na wakwata kiwe bau cha kele nyene chap na inaza kuiwa chama cha maendeleo chap oyu ne kalete then na ndiye kwa National Irrigation Authority na ndiye na ameka proposal ne bizo lwado ta water pans lwado silanga twa kila musi maana atano ando mama si ne mboya sia wakana before mbula tetelete ya mwezi wa 10 misi kalipo over 60% ne whether those water pans so kedake uju with mbwa ya mina kuo at least kila musi wena kazina gake uo chao na no through ki uju ila maondo ange na mwathi ila mwete kwenda kubanda matunda alama ya kuete pesa uwe miyu matunda ma pixie tulato mazungu ndo pixie wathi wa supermarket utawa katu kasungu akuka mwezi lingi 300
alama avocado mekwetwa has avocado tena ibusoithia ndo MASII tena githi chama avocado chama matunda kibaka solongo etina akasolongo police station na moyo metekelete mundu wambe as long as mukwatanite na mwena capacity ya kuma supply throughout mamonenge contract na makolia kilo mambe kilo cha avocado ithete thos lingi miongo nana yune akuja matinda ameze tetele luzu kila kwa chana yawe ya makwita avocado maitete bukithine chukitu nige avocado asu tetabanda bu MASII na ndo maito bakate sawa honge kiba ndo na mweta campaign examples yo wena avocado ya wena kibakato kimwe chelo kumia between 500 to 1000 kgs, that is 1 ton. Na ndo those kilo na slingi miongo nana kondo ngili omwe nembe ya siana tingili miongo nana na uzundo moto weba ni moto omwe 1 season per year wena mete tano almost ngili manana wembe zane ko kiwune ndikuelewane kana mheshimiwa nenda na uwemi nigenana na ngatanete nite thezi ando makwa mambe kuemeleta wanini uwemi wa mbesa wethe mabigio kwa kuema na mabandi silome kubanda na ngibuki imaete mbesa liwa kwa ya liwa kwa thosya nina ndo point izineza na ende ndabite kuka kwa kwingi nienda awiseithia atu inena tuene tu ithioka ni wisino tu ithia atu nenie bano zeithia atu ithioka tuena ndo kumo seisa ne ndino wa kilungu cha muka ukava wa muthia wa pala tukoma na ndongo ina twende na kunene sema ndo meokonia uteti na maendeleo tuena ke mheshimiwa Douglas amwema wa Musyoka ni MC ya Munyuvendi ni wa ward ya MASII VYULYA ni mwala county ya Masako na ni ukuleti ati we musiaisia mukamba wende na kusesia kana musesia unaetha wikona je vanondo Mutongo TV ni vikite kona kivatokanganya Kirinyaga Embu Meru ngale kwesi onde Kisumu Nakuru ni siku ya ndomende na sisi ngale kwesu atongo yalo na nyuvie wenda makwike ata nimana kwathie maundu yunevikie wewe wenda makwike ata ete utuma news kwesela ile itatu kenda 5 na ambaye utuma ndimo kuve vatendevi na ndini wa mitandao Facebook ni Mutongo TV tu live ndini wa Facebook Mutongo TV wa vikavona wakavikia na kushare na ndini wa page ya kwani Erastus Kitho kuanzo mo YouTube Mutongo TV Stock FM official tu live tuambie na YouTube Albanas wa matu ya sia atongo hii mathukume ya wonde ula manathie mwenende kamwatu tu vamwe nake mundu unwetwa okay ndo sisi otomani wa mashini yako yamba kwa naindi mundu unwetwa okay ni akwamuka Benjamin Mutuku kiongozi na kuona nikiwa tukiwa hapa uvaine maze okay uvaine mase okay MASII okay sawa Timina Sonia ova VYULYA Kangondi pamoja Julius Nzuki na ake Asia Keria Mutongo isana ni Julius MASII Kavumbu na wemwea ni misimingi oyutwende na utumia na utumia sola misimingi yumande na utumia sola matena stiba this century na mubango weba kuthinekia thinozu okay haya ni bwate kiuno no ndo waizi thina wonde wekizione ni wa mheshimiwa onetha ni wa county government kana wa national government no wetha wesungi akiwe Alex Mwendo na akia kiongozi na kuona Chris Kasamba Mutanga asiwokete watching from Machakos MASII tinia munene muno na uyumwe athukome andu magenesa ni wewe utumanyozi ni wewe ovata wamboni tuivamwe mitamboni okay usietwa Alex Mwasya engalokosia goyata wamboni ni county ya Makueni Felexiano Vundi watching asanti na inde mwene siambo utumanyo wako nenyu no mutu ete Raila Ruto na wajakoya okay aya ni sawa ende mwana wa bingo kana dakwate busosu ni sawa we are eager to see the youth get employed in the county classmate ambautina usetwa Vundi agwe wotine Felix Vundi naende na Dominic Katitu ya seketi honorable Douglas muno ni muna wako vyo kazi kwake haya na wewe kwako enende ni mana kuikia ku wewe kwako kula MC usuka na kuikia ando stima bethe kula stima ne kule tu muno nita muno MASII ando gita matome ya sola matome ya sola tima sino kamba uonde ukamba muno uonde actually they na stima watching from Nairobi Keria Mutongo muno ni Victor Nguti ndizile ngori kana Nguti era Victor Nguti okay Billy munini kuma ngonga
Okay, etwa Victor. Okay, asanti. Na indi kanesi okay. Tina bana mbosi ya motumani yange bano na ku yatwende na unaenania ete motumani wa kuwene kulo iva kwa mheshimiwa by the way no kavikiana kumukule kulyo kanoka vikiana kwete woni yulo wa ikulela no kulia yulo wa nicha kwenda athukumyalo unasa kuye maviki na kuthukuma aya nendo soma motumani yange vano unasa se pamoja ngalokosia pipeline kilunja wa ikula ni muvyamo no kilunja ngalokosia pipeline kingangi ramisi asa kalonzo yake kuvaka mbaya mukamba kingawe tabuketa mukeka lelwa kuma matutu ekalakala MP kindly work on that ni kwa tezuni lelwa wa MP tu wa utumani uzicho ya mheshimiwa Kawaya no wa mheshimiwa Mwaliosu matutu ekalakala kuti ingaleko ya mheshimiwa okay nimese undo mailaika usuni mundu useta wa mundu usu azia tongo nimeze undo mailaika ku bayaja kumalilikanya Mombasa Kongo yetu kofiti governor witu Mutula Junior na Daniel Manzo from Mali to Okia Road. That is a big issue from 1956 up to now. We Steve Motezia and tuena mwiki wakanalelo uswa Mali Okia you know whether we sio bwana ndo ni wako na kambeni muno makuweni na tongoi mheshimiwa Manzo Mutula na alangi onde ndongo sia makuweni kwata na ile losothele vaiki ndo kila ndo nyo muthuthia ni athi vaya mbunge na vatonyeka apore mali ya mwene ndivyo atethie nowe no ndo niwo meka mbora na gezo utuma David Sonia kana kiwe mungoti yaziwe vaiki ndo tono rebe mutongoi wake kila kiwa athi mbunge oye mali ate mwene ndi na ine ningwa ndo react ulwa kiu ene ndingi mona heshimiwa mathi mbunge nikuya kuone ngwendo respond tukeu uzetwa Davidson mungoti na inde akaete joke inge bau ya sia bora mheshimiwa ndakeze kweza ndakazo to masiendo inge ngulubu ni sia WhatsApp bozo ngema makoli yasu tambe geja cha stima kwa utona waitata yoloki niambie issue ya stima ile yetu nene ukamba wito na yuko angeleka ndio ngana example ya MASII VYULYA ward nena isio imwe ila sia ko stima pyo masaidhia yudi nena mutali kila wale lo ni wa kiranga thini pe bandu beta wa ngamba utu beta wa ngamba na eri yesu yo ndo kwa mbake mutho tega ingosi akatwegenyete sio geta thwake pa ibandu ona musi ona mo stima transformer yipo ye Mayane primary school lakini save to school na ndo anga na matabika 5 ezitu ni ndio kuyi kwa ndo ma rerek tema request kana World Bank at least with the transformers ekakuzwa na ka utilize woneza mise miongo 3 no yakwata makia stima and that is a big boost area singi hina transformer nemwe kwangeleka ni kuma bandu bera waka ingoto MASII DEB kuthimba kakawa chuge sio kena kilomita odhandu wa kilomita around 10 kendo bayi bandu be mwaki transformer nemwe ndo je MASII DEB na transformer lengi de kawa primary school na kizo yikinge chonde ogeza note tukatene tome butu kwa bandu beta we linge kume linge kuthika theka chwe kisio kinge kina bata stima mono na ndio na wakwa kwa musine na atoi makwa mo baine theo kuma baine primary school kuthio kwa bandu beta wa mase ando mesi yeto amba mbele tithio ke tuko sio katoka utumila kwa musi chino kisio kinge nacho kwenda stima okay nena ndi andu makwa ngo matethesa makwa stima ni sawa ndina power sia kwete stima lakini ningo mo represent kwezela be muyumbe akwetwa mheshimiwa Kawaya te kwate ana ya TV ne ya muno at least ne nshwe kila mwaka ando mama sino na atwa transform 5 osia nona na ndwethe na mobisine azu nyanga atinda ku mobisine nange na mana ndo miya kuona inga mama ndesi ndo pada watu kumanda kukima kemu ne DSA tegede ndo manda no kwa sindo na umalo mobisine wa National Irrigation Authority ngali ka kwa rereki na umalo kwa rereki ngathinga lika kwa KPLC na umalo wa bubu ngazi wa kwa governor na mamande ekibu ati mamande ya mbesa hizo onenga amwaito mambie biashara na zindu inge mbingi na ndizo kambunge nuko bitu kwa mea ile kama una kuno niyo mbaneti ne yo mbaneti neti ile ne set na mbe yapo tuke beke no keja chawe tone musia hisi omwe yolwa eshimiwa mathi mbunge manda akoja usuno woni wake na kila ndo ndo bya musia isenye nikana tio sio wagila sia wona wasa kwa mundu andi mbunge ne kuya ona yunga kamona ngo mo for example kamona ngo na
musalola heshima mewe meo kuewa ma MCA maitu ona gitwa mewe yate na tio zio kunene ando nondo ona zindu izima zia heshima maenda akuya pai moya wa muthembo na bai ndu kibetu kithagu na bai bandu for example ta MCA MCA mbezilwa kama na nacio ni sitting allowance yake alikambunge na musalola wake bai bandu bangi kama na mbesa nondo nde kiti chochote ndena chao yuwe yako no kumu represent nondo ngwekewa ngona ngombe zia kwekea wangale mauta kila mwenye yene tomea mauta aso ni sembe no maloke within wa county government and national government kama mandi esino na izimu wameza hapo thina muno na ni neno out of experience ugetha mheshimiwa no ana mbunge miaka 5 na kila ombani cie savings yake sio nthe oka tumenge siasane na atumea siasane no abaloka na wazi okenge musi mheshimiwa uzuna thina pio na ndo ithaiwa ndo kobila in fact national government ile lo manondo kama cushion ya osange ndo miaka yo ndo ndo ithaiwa sacrifice ya tia family yake atia maundu make ma maendeleo at least yakathinikie mwene nthe kuno shenesu enene no shenesu mabetange su yakana tatu wa mheshimiwa mbunge na ndiye kuja aya tuke ba nenda tusema ndo ala devolved muno maundu ma kisomo na kisomo ketha muno ni maundu ma ECDE na technical zizu ndicio muno citha ci devolved na county ya ila kuthinikia na tawi mheshimiwa wake cio no nginyoke saithia na kuno wekata ndukegale ndi wazi usunwe wa ngava ne weka ile wikata ailo thukuma yu mu wango ucio akuwa kisukwa ile kisomo kiucha ECD muno weza ithia ni alimu ni mome oteta na toka kikingi cha TVET kiuna choweza ithia andu ingi namo mayogwata wotu weka kana institutions siende ni wakezio mu vango aku ni vangale kwa kendo kila kibote ambe na kweta ile ambe ya kweka ni kuna na ni sensitization ya sana situ sia moika nondo akwetha kwangeleka nyo we MASII na school ya MASII Youth Polytechnic uko offer driving courses uko over technical courses that's your technical courses you're there we are magundi we are plumbing we are kusobe mbeleki we are electrical engineering tuko medela ma technical courses yes lakini sia na mbingi ezi the la mindset yai nondo whether numeda ba MASII anya ndizo me MASII Youth Polytechnic so me na kana kukaenda kathi Mombasa Youth Polytechnic na hii Mombasa Youth Polytechnic your courses ila me kuofa no sio MASII na MASII cost ya ku survive MASII ziende nondo agwetha kana uke koma musie tiki no slingi 50 ati muno kwa na we ya musie tiongeleka ni kwa unite ni ndo kwamba nena ni asiana sito natima si hiyo kwamba uone yale wanaanza ito yonde nondo sana bingi ni prefer sio na mondo ndio kusoma hivi ndaila wathi usome ku yanza bahasa na musie kinge ni through county government ito ndio kia metala tenshwe kana maskulu asima ito ne ma upgrade wa infrastructure ya nondo awinge methiwe me neglected yutoka iko skulu zungwa za MASII Youth Polytechnic wena kiwanza cha over 10 acres na wazio na infrastructure la ibobo nikenduka ni nibyo nataka utilize kiwanza chicho ndeneza at least we the accommodate more kids na as a result sana bingile mini form 4 sile busokone mana nizabiga ukwato technical skills nienda huko nina ma technical institutes itatu ndeno wakisio chako ilango enda kuensure kana na upgrade VYULYA tena Kangondi Youth Polytechnic ningo ensure kana county government itwa masako ne yake ambesa bingi pyo yama we machines yama we ngale na tamande kia limo tena MASII Youth Polytechnic ilona yangu watia with na yeta kwata the same na ende area ya makutano ndio manda space onetha no one of the primary schools no primary schools itu sena iwanza nene tebingwa another technical college o kisione chuchu maito siana sito atula rumwele tunatu iwe buke sione bandu batwe kala mose mana toketa la mbuya ka uwa tokaime whether itu abonde wewe wa hairdressing mabonde wana wewe wa biashara masome wewe yako twangale ewe at least mundu ana kendo tonga kumalo kabanza akathia keka akaye tembesa ni waweta na ndilikana ivinda yeku ne usakwani nondo ni nati usakwani wakamba wonde na mosungi onde na bikiana kukwata sub county ya Mwala kana kiliombunge cha Mwala na teto sisi ndongo yondo inanyivangiwe wasicha moyumbe ni wa chama cha UDA twasisya kwangelekanya kango tumeta kunondo niwe ivano we chama ni chama endeleo chap twasisya governor chama ni cha Wiper
yani wese ithia no kwate muchanganyiko no wasiama hindi tuweka vusi amani nondo nikindu tuonete tia nikindu kieni wese ithia muvi tukano wivo muno katika atongwe nondo wa ila zito wa party affiliation nyene chamani kina na nienda kwikona nondo governor ni wa chama kina nienda kwa akishia na mukinyange ande nondo ti wa chama chako na kuna kwithukizia ondo nena weasia no kwate anena mheshimiwa Vincent Musyoka wa UDA no kwate ana governor no waze no nene tena already relationship yetha ila njata kati wa ku na atongwe ya langi anyuve county ni Masako. Ndinangala example ya mwana kwangelekanyo. Wathi kibao wethi MC anaanza kuiwa chama cha PTP. Woga wa monyo MC anaanza kuiwa chama cha PTP. Wathi muthetheni MC anaanza kuiwa chama cha UDA. Woga MASII MC anaanza kuiwa chama cha maendeleo chap chap. Mwala MC anaanza kuiwa chama cha maendeleo chap chap. Na mbioni ile wards ya mwala si thandatu anaanza kuiwa UDA. In other words ni asiata. Ando mwala maiko na kura manasa kuwa mutongwe na juno jana ma point current ando maito mwithi uko na kura ngewe ito wapate affiliations na sindu izi ya kolokolo nembete nebinda kila ti onidi ne mondo etina myaka eta baiba ando ko gelasi chama cha maendeleo chap chap kina mwikie chama cha Wiper kina mwikie mugela muhimu jaji wota mondo nondo nyengela ndiye wai mheshimiwa Douglas utongo ina wako watu ikie kina ndone tuthukuma ithite yo kwenda ona kabatika kuwe sakwa independence ona nogo waisia image ya ondo anando manako ni kura across the entire county chama kila kithagi lidite ko gwitwo kamba cha Wiper kina yumbe ma county ya Masako 16 chama cha maendeleo out of 40 na tena wethe aita mbunge ambe wethe ame 30 out of 40 waisia chama cha maendeleo chap chap tinaheshimiwa 14 chama cha UDA across the entire county inaheshimiwa ana chama cha PIK tena mheshimiwa chama cha CCU tena mheshimiwa chama cha GDDP kila cha Fabian Chole tena mheshimiwa Kangundo wathi chama cha PTP cha mheshimiwa Katuko tena mheshimiwa yale independent na independent tena mheshimiwa watatu manawaki ma independent candidates kuwe kuona ni hata ando maito maki sio chama sako ne mama na manda mundu mutongoi uloko matethesia kwa upgrade maisha mo na thajuo miaka yesu eta mainasi ya siacha na kila kingi ndona ndio kulia aishimwa ala manasa kuiwa na tongo imaito ukamba uonde tukwata ni ketha mbiwa gune wa UDA tawabondo wa UDA nyene nyimete kuthuko manake kona tenena asimu kila muthana ngamwe mheshimiwa wandwe kona mheshimiwa wangu ndo mathametela tala ya kisione yake mheshimiwa ni natwara twa asimu yangu ndo kuona ngone ngo izio cia kono MASII ni kizio ni part of ekilio chake na umabunga iko governor wa bina ngekalana kamwe ya governor wa bina nina silanga wa kwetinga MASII ulangu enda upukua mheshimiwa nena silanga wa bandu wa mililone ulangu enda upukua mheshimiwa nena ando magezio geta wache linge baiba ando mwana kiu no ndetha serika kumogwata ndetha te manengo one bokol makakwata ko te you meet the governor atongo ela Masako iweza team and it is only through teamwork balele gabiki yako secure comeback ito come 2027 right zuno zyo musio na tuwa maondo ma devolved functions malelo ano ma account wiko malelo ma account ya malelo ma national government disi kana MASII VYULYA mwina mathina asuma malelo asuma kunthini natawe mheshimiwa uvangite iku kwika rweze nene zituwe wako kutema inde kwesela we lelo zino wote mwanenge representation yelikila representation tu yesu issue ya malelo kila ndo mawatanika na nyena atati mono na ndibo yake bela na tethesia ndo maitu tatema malelo county government itu ya Masako ni one of the county leader na kwevunia mono kwetha tia kaji masio governor mutwa na system yake na mana uye matinga graders wana MASII ni wana grader ya county na ma these graders ikalegwa na soge that trika zietongele ona tha grade nge mwe pa sub county with the class sub county na grade ile hayo malelo tu etwa bina na atwa na ende serikali itu ndi yume with atu mande ya mauta nondo tinga yethoko ma muthuko mia neleba operator ne muthuko mia county ketha ne mundu lo komonya masio kwala mailo atama ne consultation na MPA ketha igizwe cha MASII VYULYA ward nilo gwethe list malelo ala onde to federal to kwa to wa masiuko tugo kwamba tika to list tu onde uno ila kotamwa te facilitated ne county government whether you for mwala tena grade ile te as a grade moja mwala ile ngeje MASII the MASII yathi muthethene na ile ngeze mwala yathi mbione the muthethene yathi kebaone na ile ngeze mbione yacoka wa mono whether
malelo maitona kila mwaka together na together kana ile wa periodic management grading maintenance tumage kala maintained nesa ugethe apa tigeze that no swa masioko na no gendo attainable kila yono sacrifice na kweyumia ta serikali at least ando azima itomate na ni kwatia usuti utumani wa masa kuyoka kazuti utumani wa account no utumani wa anda onande itu yonde kukikekwa no they know how to level malelo they know swa malelo la pio ukanangale na wemetia kilomita 3 ikendoka aligande nyama ndo kalelo kaipiteka na kalelo katonyo ko thenikiwa na kila kingendo makuli akamba maitone kana ne moje tenze yamono na yu athi icio ni wethe ona kundu wonge matwaite grade ayo kwa muto mealelo mongathi ye mheshimiwa rutemelelo na ni moje matambia atatu aze moje tenze ni moje tenze ogethe mundu iyite kitheka kiloni kitheka kila cha mundu nyatazi ani la futi 3 na 6 palo gathoma gwe binda gwa thela bande teka nine tomo na tibingwa masioko ya ko yanzia wethe at least kila lelo ile wa matambia 6 kana 10 tati awe matambia 6 kana 10 na naone ne betu uno uo konekana atongoi no gethe magazi at least itingetwa we banekezwe badila mwamba kuguzanizia mebaka we na ndima kumuguzanizia kazila ko tiele matambia ile itinga mukate wono na tunyo mukera na thina mukoka kwithenge saira mukwati we musiba amumande bala mwezele mundu enu sitisia muthemboso iko wa kama mendo ndielo matambia tibingu imasi kwa maito zino tumani muzia na ndole hata ini tange jato ngomedume ile to yomba nize watu mienza ya matambia komi please tumande atinga yo kato tamaende asante aya ndamira soma matumani bekindu kitawa regime ile dalile ni wethi to county ya Masako no kono ndo mandu methi to makunitwe watu sisia uthukumi withe wilanjata ndo nangine serikali yendete na serikali ngiyukete twisi uthukumi wa serikali sio ndo wethi wawili na sio expectations ya kusia serikali la yukete ya mheshimiwa Wavinya na mheshimiwa Francis Mwangai ndio kila serikali etha na metala tala yo ndo maile kuthukuma na ndiye governor Wavinya ena metala tala miseo na wete kila ku engage ma MCAs make no ndo neo ta maudhu kwa in unity wethe atambezi akau na ngusanisho wa katikati waitu na ni katikati wa akau zutambezi na ngusanisho isu ni wote kweza end up tema kuendeza kisio kitu wete ku deliver promises itu kwa mwenende okay ona isimiwa ingi wala marana asioka wai watia wethe aga na working relationship yo na governor ulona betange kibela ni ndogo inondo kwe maemzi yengi mwana mwana asioka yu ambe no mondo ngambe ya kubwa governor wabino mondo ala gilazi yo masia ora kona ai ola mheshimiwa Douglas yotinda ambwite bauba mbete langa kana mbosio kama lolongo ekolyo ni ninginyaweza ithi awe no nyana na ngava nikenda muthukumi ene ndi makwata no ngina mo tilas wana betia weze nana mwenidio lero wa good nini working relationship we nake ndio need kulikela maondo make ma executive lakini getha no oversight ya ndiwe to kila chagwa but yona ageta muno tikwati yani atike metala tala ya at least ni bwana gezio chakwa kenda ikuona but yona adwinga zazi o ndo ku criticize kala governor kweka ndo munenga solution ninyo ngomea yena ambe yaka ninyo ngomea no na agendo zeyu times yene na kit no de no push tali kala kaudi assembly at least kama mheshimiwa kananga ona 20 million si aka prioritize your project lo kwanda iko na kisione chake is the letter award development fund ona ni legal governor no watu no tunanga ku authorize with an agenda at least MCA on independence yacho ya kwetho kwa ndio manje zazi onda katinda atie governor yenda kana executive yenda kana ngwe sino aya twende na kuminukelelea na ine ndio kato sisi na mume aziara ngale kwa eno engi Boniface itumo ya sia okay great has avocado is a great business idea hope it will be impressed by all over Cumberland please kila unene ya haya nani thinkers hater mwana ozweta inone YouTube Motongo TV Soko FM official YouTube please combination leaders must lobby for an extra Ukampani county Mwingi county resources follow counties the more we have more counties the more money to our people wasiate ulwage ezo yanda ileta wa nini boundaries review commission lakini nene tambia yelu lakini nene tambia yelu na doze kio beyond my level you need you kenene lakini no woni wako lakini woni wako nikana mwingi no mai loko na ngo county na tasio mwingi tasio kiana na geographical area ketui county na yonene but when it comes even to population wise na ndo beze lo na Machakos county is lead to company aya ndo zia motomani ma YouTube bana mo no ne measi hata I believe in that guy. He is a performer. Dominic Katito.
kobe mundu neka uteke bilani nondo mundu yase perform na ndwali ka bilani ngone ndesiendo neza kono na nona keje gogo na ndo mabona miyene ni ndio title ya gutwa mheshimiwa nya nigenda wethe ya mwangelanga bina kwa mauthu kumanesa independent but mnajificha chini ya Azimio. Okay, kuna next time kama mtafanya kazi Patrick kijana msafi usione nani wa independent candidates Good morning, watching from Qatar, tuko pamoja. Mose Nyerere wasalimia sana Qatar. Watching live, keep up my MCA MASII VYULYA ward Tonembe Felix Mulu. Haya, watching from Nairobi nina kuona mheshimiwa nitukuikire tukomanesa. I've listened to you, have good plans bro, keep it up. Suni enende measema na muikio kuwe wekase Dominic na so moto manwa Zax Ngonga Juza asiati good plans, no fights with the governor but fight for MASII. Nwayaga kaine gutana governor hindu gitea enende mama MASII. Inoni Facebook Mutongo TV Stock FM hapana Mutongo TV Mutongo TV Stock FM ni YouTube. Inoni Facebook ungwete. Keep it up bro. Douglas Josiah Douglas Mutua unaita wataku mubwanene mubwanene mazito aye nasoma tumani wakwe ndio tumani wangu enda usoma. We are eager to see the youth. Okay, nanzomi tumani osue aya kanezi moto twende nomina mundu Douglas anozeze ile anaitwa atambua makaya alama ende kutambanya na hizo. Our MCA MASII VYULYA ward, keep your good agenda to youths live. We believe in you and we know you are a good performer and our service to people and service to God uko sawa. Mwesi agribusiness and dams MASII Tonembe agribusiness yula wemiwa mbesa haya ozueta wa Felix Molu Mondwe Sairo Nezomi otumani waku. Okay, haya ende motumani on that way also mabatu kamina twinandataka ile tumine atutaminete tunene mundu maingi ende ndwate kufikia uno twanene wakindo kino teithio kwa mukamba na mwene ndi wa MASII na kona yonde nenda bose ndatike no ndatiko temwe na nusu unene ndeto cia kusia muthia kwa ene ndi ma MASII na wene ndeto cia kusia muthia kwa ene ndi ma MASII no kamba wonde no kanenga woni waku yulwa kiende cha ateti kuthama kuma murengo ni mona ni Tony Governor kibwana no thamie yathi Kenya Kwanza itina wako kampeni ya Azimio kwa vinda ya sana tunoni ma MP bakupe independent 10 mathi murengo ni wa Kenya Kwanza aitona ma UDM mali ka Kenya Kwanza. What is happening? No tunenga woni wa kuyulwa keu twende na kumina kila ndo wataneka na when it comes to party affiliations hitha leo woni wa mundu wa mwene umundu yuta chama chako cha maendeleo chap kendene wa Kenya Kwanza support Musumbeta wa William Ruto na itheta alligated before wanatekone kura. Yes, tutongwe governor witu Alfred Mutua anu ange pe andu ange moka ayimo wethe at least engo thene wa Azimio omwe wendene wa Azimio lakini ngotho thene wa Kenya Kwanza na mwe tumiwonie na waizi asio ange mazambia malele Kenya Kwanza na mabalo kile ma money bila na ma money bila ndio ile ameazia Kalonzo na timu yake na roho tumia nekara nikosa kibela chapa lakini ti Kalonzo ene magitu ongeje methe ando ene temboka na kila ndo nometi yuma ikambe yako pass blames on political parties si ama ilenge si eti ando alama za kuiwe kingi ndo no weta ni mutongoi aenda abalo interest yake si taken care of na most of these independent candidates onalombea mind yake then wa Kenya Kwanza independent candidates mama na acho no ndiye wa subject wa nomination na wa subject wa nomination wa sinda lakini no ndo akwetha be mundu mutaiwana nake ba chamane kana ndo eneleza wa system ya chama kana wesene na mwene chama ndo beno la tikiti denangwa mundu uzi mwene chama denanga chao mundu nae kana mundu ngiokia muonga na minona nga munana no ndo ene ndo uwe mekwenda ma proceed mwathi ele bene we independent candidate mwana ndo ndo kone okura ndo sinda yuna mamoto ngo yoko gagazia no na ndo nyune mona ndeile bindela ina bata nendo yakaini nga ndo mena imeba ayangi abinzani meno nejo no ni independent candidate on this as athi kwa Ruto okay no ni abuni kwethuke muno ko bena ba kwa Azimio okay kila kingi ndo ma comment to issue ya presidential petition launch we sone timu ya Azimio
ndio golio ene ndema ito tisio kima we ane maito kama kawaida nondo paiswa nomwe political affiliations igakwete echo yande no amesa na paiswa nomwe chama iko siasa igakwete ele kana igwete school fees we besiana siako take court it take its own process yoga ya nalifa election tawati sioke kura tika siokea yoga ya board election ya Musumbe William Ruto nongethe Musumbe waku nongethe Musumbe waku wagela mondo Yesu timente ne yemugo okay na tezekalania nesa na daimana ondo gweja gwoko nijo igagwete ele umesane tiondo wana Musumbe mono sindie kana ekata na bidane etete leo tuwa court tekala na waiting ona tezo na tekala ni amu ona tekala ni tesiane igwe na tekabikia ku succeed then wa maisha okay cha mweso tikwa ndo makwa MASII VYULYA ward dike sione ona mundu odi othe teke sione tiende na onena nia etetelete swearing in ile ko gazeti wane governor witu amina kwa pishone governor wabinyandeti na yeta amina kuiga kithito chawe na tane ngoma obisi ni etha bubune nenu tike metalatala ondu mwanda tethukomane miaka 5 nyukite nundu ogithemba nyena motabisi ndiye nambe yoga omuyai mwambe wie ite maimana ine wathi aja theno ndete na nyeni nyengwa namba mwe wie atimbe nigana na mwe wie atinenu 2027 mwene ngosi lelo wakati mundu ngo uyani kuona mibango ya 2027 yetu wengi na ndeto mo kwa ndongo isio kamba tia kana ina ka wasiama na teikwata na za team na Musumbe lokuka tuthukomina ake tete azienye dina support yao yandika kwa kana ndike kata tuthukomei tukunelera wa team wa akamba tweleze at least tulobe mali tulobe maendeeo mwake kisione kitu chokamba mheshimiwa twemina babe matumani elengwa na kusomea etwa Daniel Kimuyo ino ningaleko ya YouTube Mutongo TV Stock FM official. Great ideas, the future is brighter. Good working relationship among us all elected camp leaders will take us far. Aya na wamuthia Benedict Muleni. Good ideas mheshimiwa. Thank you. Tia sandi muno nondo wakuka muthenya ni omuthi na nondo wakwetika wito twambia nie uyetia twakoma na wende ni na ni kwati twende na koma na etena na koma na ende yako nenge ndio wende ya wethoko musio welika kevelani kutokoma nende MASII VYULYA na kaunti ya Masau kwa jumla na wakamba wonde nondo we mutongoi wa kesiogena we mutongoi wa ilembeta yonde ko all the best then wathoko kwa mheshimiwa na indi twisa koma na wengi mwana wa bingoka. Thank you very much my brother. Ndi mwana muzesi atwetha nake mheshimiwa Douglas Amwema MUSYOKA-MCA munyuve thini wa ward ya MASII VYULYA ni mwala county ya Masako na kwani twera stars kitu kwanzo mo ni kuendea muthenya wa kwaila na usesi musyo wa kisese kicha Mutongo TV ovamona Mutongo FM ngwatanio